Ek dink dit was presies wat die Heilige Gees wou gehad het. Halleluja. Hoeveel van julle kan onthou as kinders, jy het geval en dan bloei die knie of die elleboog geseer of die toon is gestamp en dan hardloop en jy sê mamma, mamma. En dan snaaks ons het nooit geroep papa nie, dis altyd mamma. En as mamma nou oulik was, het sy gesê, ag jene, kom ons sit bietjie merkurekrem op. Onthou julle merkurekrem? Daai mooi rooi goed wat alles stein, né? En dan het ons gehuil en gesê, my brand. Dan sê sy, toe maar moenie worry nie, ek sit 'n pleistertjie op, 'n band-aid. Onthou jy ons pleistertjie, die wonderwerk pleistertjie. En as hy pleistertjie op is, dan vat mamma daai toon op hy pleister en sy sê, mamma soen hom beter hoor. En dan sê hy sommer beter, dan gaan speel jy mos nou verder. Wie kan dit onthou? Het die pleister regtig iets gedoen? Ek glo nie. Het mamma se soen regtig iets gedoen? Ek glo nie. Maar het dit gewerk? Ja. Het die bloed opgehou gaan, was die pleister het hom toegedruk en die merkurekrem het hom ontsmet? Ja. The problem is we grow up with that mentality. We grow up with the mentality of put a plaster on. Sit net 'n pleister op. Sit net 'n bietjie merkurekrem op en gaan aan. En geestelik kan ons dit nie doen nie. Spiritually, we cannot put a band-aid on our spirit man. It needs more than a bandage. It needs more than a plaster and a dab of mercurycram. Not even a mommy's kiss is going to work for it. We need a change in the spirit man. Father God, help us to be a people that will know that we are not a people covered with band-aids and plasters and a dabbiki mercurycram, but we are a people ready for change this morning. Change my heart, O Lord. Begin with me. Somebody say with me, change my heart, O Lord. Yahweh our Father, we surrender our lives to you. In Jesus' name, amen. Let's read from Luke 5:33 to 39. Come now. Luke 5:33 to 39. Then the disciples of John came to him, saying, why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? And Jesus said to them, can the friends of the bridegroom mourn as long as they are with the bridegroom, or the bridegroom is with them, But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and then they will fast. No one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment. So jy het 'n stukkie jeans, en die jeans skeur en jy sit net 'n patch op. Hy sê, dis nie die regte manier nie. For the patch pulls away from the garment, and the tear is made even worse. Van daai ou garment en die patch echt nie baie lekker by mekaar nie, en dit begin verder skeur. Nor do people put new wine into old wineskins, or else the wineskin breaks and the wine is also spilled, and the wineskins are ruined. But they put new wine into new wineskins, and both are preserved. Both are preserved.
wil die Here met die hart van Abba Vader hoor in sy skrif hierso. Daar's nuwe wyn, maar jy kan nie die nuwe wyn in 'n ou wynsak sit nie, van wat gaan gebeur. Die ou wynsak gaan skeur. En wat gaan gebeur? Die ou wynsak is gebreek en die nuwe wyn is gemors. En God wil nie die nuwe wyn mors nie, maar hy wil ook nie die ou wynsak seermaak nie. He doesn't want to hurt the garment or the patch. He wants to preserve both. Ek het hierdie week gelê voor die Here, Dries. En ek het gesê, maar het gepraat met daai vrou, Catherine Coleman. En dan het 'n hele ding oor haar gehad, en ek gedink, wow, Here, wat 'n salwing op haar lewe. En toe dink ek nou oor 'n paar van die ander wat ons ook al gepraat het. En ons baie mense, en onder andere het hulle ook oor Smith Wigglesworth gepraat en gesê, die salwing wat op sy lewe is. En op 'n stadium, toe sy in 'n hotelkamer, en die duiwel kom in die middel van die aand in sy hotelkamer, en hy sê, wie is hier so? En hy besef is die duiwel, en hy sê, o, dis jy, en hy draai om en hy slaap verder. Hy steur hom nie aan die duiwel nie, van hy is mos 'n kind van God, hoekom sal ek mos nou, ek wil nie met die duiwel gesels nie. En ek kyk hier die mense met hulle salwing, en ek sê, o Here, ons wil daai salwing weer hê. En die Here praat met my en hy sê, we don't need the old wine, we need the new wine. I have a new wine for a new season, says the Lord. God wants to put new anointing on us, because we live in a different time period to what Billy Graham and Catherine Coleman and Smith Wigglesworth lived. We live in a different time period with different needs and different things, and God has new wine for me and for you. Amen. Hy het nuwe wyn vir jou. En hy het nuwe wyn vir my. Waar is die alkoholiste vanoggend? Hulle gesê, amen. Nee. Daar's iets oor nuwe wyn wat ons moet besef vandag. Het julle geweet, nuwe wyn proe nie so lekker soos die ou wyn nie. Die ou wyn ken ons. Hy het 'n reuk, hy het 'n smaak. Ons weet hoe proe hy op die tong, hy sluk maklik. Die nuwe wyn se reuk is skerp. Hy proe nog skerper. Hy sluk vinnig. Hy brand die keel. Sy talons is nog vol en hy gee jou so 'n bietjie van 'n skok as jy hom drink. En hulle sê, wie wil die nuwe wyn drink as die ou wyn dan so lekker was? Basies, ek parafeer nou. We don't want to try the new wine, but we need the new wine. We cannot have the old wine anointing in a modern day era. We need a new wine anointing, but God has to change the wineskin. Hello, me and you, we the wineskin. Now, new wine has another thing. When it starts to ferment, wat gebeur met hierdie nuwe wyn? As jy hom kan sien, hy beweeg. Die ou wyn is stil. Die nuwe wyn skop. Die nuwe wyn roer. Die nuwe wyn is besig om te borrel. Hy beweging. Man, die kerk het nuwe wyn nodig. Ons het 'n bietjie beweging, 'n bietjie borrel, 'n bietjie lewe in ons nodig. Amen. Geen wonder, ons sien nie wonderwerke nie. Die ou wyn is al uitgegooi, never mind oor nie. Dis tyd vir 'n nuwe wyn in die kerk. Hoor wat ek sê. Die ou wyn, weet ons kan 'n slukkie of twee vat. En ons het, as jy groot geword het in die ou dae, dan het ma en pa op 'n Sondagmiddag so
bietjie in elke kind se glasie rooiwyn ook gegooi, dat jy saam met hulle 'n bietjie rooiwyn. Dit was die een dag wat almal toegelaat is om saam met ma en pa 'n rooiwyntjie te drink, maar jy het net so 'n slukkie gevat. En hy's veilig gewees. Hy's it's known. It's got no hidden secrets. But the new wine. Partykeer skop hy harder as wat ons gedink het, en daai een slukkie is meer as wat 'n hele bottel van die ou wyn was. We need some of the new wine that catches us by surprise. We need to get some of the new wine that takes us off our balance, that gets us to babble a little bit, and that gets us activated for the kingdom of God again. Amen. You know, somebody that's filled with wine, man, they've got life. Hulle het lewe, Lorette, het julle al gesien. Hulle lag, hulle praat hard, hulle doen baie, en hulle het mag en krag, hulle dink hulle kan die hele wêreld aanvat. Waar is die nuwe wyn in ons? Maar kom ons vergeet eers, of kom ons sit eers die nuwe wyn vir 'n oomblik op sy. Hoekom het ons nie nuwe wyn nie? Because die wynsak is oud. Ek bedoel, kyk net vir Dries, so oud is hy. Dries, al die dames het vir my gesit, so maak ek moes op jou pik. Toe ek het sê, toe kyk Annemarie vir die eerste keer op. Martie kyk vir my so, en dan hy is, Boeta. He cannot put the new wine into an old wineskin. I'm talking to you and me. Hy kan nie die salwing van die Heilige Gees, die nuwe salwing van die Heilige Gees in my en jou sit, van ons is oud. Ons geesmens is oud. Dis alright, dat hy die nuwe wyn al skeer hy, ons sal 'n pleister opsit, dit gaan nie werk nie. Hy gaan weer skeer. Wat moet gebeur? We need a new wineskin. Now the Bible says in 2 Corinthians 5:17, for all that confess Jesus Christ and Lord and Savior have become new, and they are a new creation. We become a new creation. Excellent. Die geesmens is 'n nuwe skepsel. Maar ek het nuus vir julle, my gedagtes het nie vernuwe nie. My vlees het nie vernuwe nie. Dis net my gees wat vernuwe is. En daarin lê die probleem. Ons wil met ou verstand en ou idees en vleesidees die nuwe wyn van die Heilige Gees hê. En ons wil met ons wêreldse attitude net 'n pleister opsit en sê, ons kan hom ons weer aftrek. Ons wil 'n bietjie mekeure kry opsit en sê, dis net 'n ou stampie. Dis net 'n klein sonde. Bring maar die nuwe wyn. Nee, daai klein sonde gaan veroorsaak dat die nuwe wyn mors en jy en ek as die wynsak gaan skeer. God wants to preserve us. That's why He doesn't put His new wine into us, because sin in our life will tear the wineskin. And I'm not talking to you, I'm talking to me. And I'm not talking to me, I'm talking to you. It's for all of us. Sin will keep the new wine from coming in because the wineskin has got a patch on it to cover the sinner. We need to confess our sins today. Bely jou sondes. Jo. Sean, ek het nie sondes nie. Ek is 'n kind van God. I want to tell you something. That's the biggest sin you've got. It's the biggest lie you can believe. We have sin.
And we need to deal with sin. As long as we live, we will deal with sin in this body. And we might overcome many sins, but we're going to still be tempted to sin. Keep on overcoming sin. And when you've beaten one sin, work on the next, and work on the next, and work on the next. The Holy Spirit anointing, the new wine, cannot come upon us while our life is given over to sin with just a bandage over. Kom ons maak die eina toe. Niemand sal dit sien nie. In die kerk, ons doen dit in die kerk. Ons sit 'n pleister oor my sonde. En niemand sien my sonde nie. En ek staan hier en blink. Meantime is die toon so oop, maar hy het 'n pleister op. En niemand kan dit sien nie. Thank you, Monet. If we live with a plaster mentality, the new wine can't come. We need to deal with sin. We need to deal with pride. We need to deal with attitude. Wat is ons attitude? What about our way of speech? We need to deal with our prayer time. Do we spend time talking to God? Do we spend time reading His Word? How can we ask Him to put new wine in when the wineskin is an old wineskin full of patches and plasters covering up a lifestyle of me, myself and I? Jy weet, jy ken daai liedjie, I'm too sexy for my shirt, too sexy for my... Regatse liedjie daai. We got that mentality. We think spiritually. We think we're handsome. We think we're strong. We think we're sexy. We think we're the Miss SA model on that stage. We're not. Ons vrot. And that the wineskin needs to be changed. Maar terwyl ek en jy 'n verskoning het, Stefan, weet jy wat gaan gebeur? Sal ons 'n ou wynsak bly. While we have excuses, that's all we'll be, is an old wineskin. When I acknowledge my marriage isn't going the way it's supposed to be, my finances aren't going the way it's supposed to be, my prayer life isn't in order, my job isn't in order, my family's not in order, my whatever is not in order, the gifts of the Holy Spirit aren't flowing in me, I'm not seeing the anointing of God in me, it's time to acknowledge, personally and churchfully, personally and all of us, churchfully, that we must acknowledge that our skins are old and the Lord will not put the new wine into us. Not because He doesn't want to give it to us, not because He doesn't have any, but because He loves His new wine, the Holy Spirit, but He also loves us, and He doesn't want to spill the wine or hurt us. So what needs to happen? What needs to happen? How does a wineskin get prepared? Can anybody tell me? And I'm going to close with this. Het jy al gesien hoe maak hulle wynsak reg? Het jy al gesien, Stefan? Het jy al gesien? Nou, wat ek verstaan is, hulle vat daai wynsak en dan begin hulle hom vryf. En ek dink hulle vryf hom eers met grove sout. Is ek reg, Dries? Grove sout en olie. Ons is die sout van die aarde en die olie van the oil of anointing of the Holy Spirit. Ek sê maar net. En hulle vryf hom. En dan ring hulle hom soos 'n handdoek uit. En dan begin hulle hom so trek en dan vryf hulle hom weer. En hulle vryf hom nie net met die hande nie, hulle vryf hom met 'n klip. Dat hy sag word, dat hy bendable word, dat hy expandable word. Dis wrywing. Hoor dit? Dis eina. Daar word laas van daai vel
afgehaal voordat hy 'n wynsak is wat nie vir wyn kan kry. Dan word hy uitgespoel. Dan word hy weer dieselfde proses. Dan spoel hulle hom weer onder die water, warm water, koue water. Dit is 'n pynvol proses. Nie net warm water nie, kookwater, dit brand. Maar uiteindelik is hierdie wynsak reg. Hoe weet hulle wanneer hy reg is? Wanneer hulle hom kan trek, en hy trek so en hy skiet dit weer terug na sy original vorm toe. En jy kan hom trek en hy skiet weer terug na sy vorm toe. En jy kan hom hierdie kant toe trek en hierdie kant toe trek. Jy kan hom oprol en hy kom weer terug na sy vorm toe. Dan weet hulle die wynsak is reg. Dan eers gooi hulle die nuwe wyn in. En as hulle die nuwe wyn insit, is jy kon sien wat daar aangaan, so jy gesien het, daai wyn beweeg in daai wynsak. En hy skop hierdie kant toe, en hy skop daai kant toe, en hy skop hierdie kant toe. En die wynsak expand, expand, expand. Before God can pour his new wine into us, we need to ask him, make us ready as a wineskin. Kom vryf ons met die sout van die woord. Kom vryf ons met die olie van die Heilige Gees. Kom rek ons geloof. Maak ons flexible in ons gebed. Sodat wanneer die nuwe wyn kom, is ons gereed om te groei saam met die wyn. My vraag is vanoggend, wie wil graag die nuwe wyn van God hê? My tweede vraag is, wie is bereid om 'n nuwe wynsak te word? Moenie net jou hand opsit nie. Dink, dit gaan jou taalgebruik verander. Jy kan nie net praat soos jy wil nie. Die Here gaan jou challenge op jou taal. Dit gaan jou TV-tyd verander. Dit gaan jou attitude verander. Dit gaan jou manier van praat met ander verander. Dit gaan jou gebedtyd verander. Dit gaan jou finansies verander. Van ewe skielik gaan jy nie net lewe vir self nie, jy gaan lewe vir die koninkryk. Nou vra ek weer, wie is bereid om 'n nuwe wynsak te word? Thank you, Jesus. Father, you see the hands, and I know on the video hands have gone. I pray, Father, that we will become not just ready wineskins, but that you'll prepare us to be those new wineskins. And in these next 3 days of fasting, as we pray and fast, will you lead us as a people to allow the change and the friction and the rubbing and the preparation of our wineskin, so that we can become flexible, expandable, and joyful wineskins, that when that new wine enters us, we can be ready to run with the blessing of the new wine and not tear and waste. We want that wine. Therefore we sacrifice ourselves this morning and say, change me, O Lord, change me. Have your way in my life, I pray, in Jesus' name. In Jesus' precious name. And somebody said, Amen.